Adom Kyei bi a second chance se ade na ono no jana so dem na ono so okeka na adwen se ade ono so kire eye asofo ne nkola totofifie de nanim ya fam so ono so TV station no wa biebi wono so abeta second chance TV so abobo na adwen pa se Ghana has asofo ni mu bi enya ne hwan ni ye pa asofo ni bia ye so mu bewia no nkola ni bia ye so mu bewia no enwia mu no ntie mu nkyeremu wo se nkola bi sora no matwe kamera be si omo so se baby a obehu eye Adom Kyei bi a sticker biara eye aduane dwent ana ka mu kra sa ka ne mefo se bia no enkoto bi kra ndi no ankofo ha bi amre wo so na kire se omo wia eye ne image ana se omo wia ne members ana se omo gu na animu asenti wu sa nipa no se onya tede a obe attack o ne ye ka se kromfo ase kromfo nko wia de a eden ne ye ada se wu nipa no be kwa fa police fo na oya akọkye no onu so ho adwuma na wo ye no so ma twa social media no so egu na animu ase na so bolo na ese ya onu nyame adwuma na wo ye se mo so mo ye sa wonu so why ready say onu so or the police for ebe hunt mo sa yenko tie papa Adom Kyei bia e was second chance TV so emra ye wo ensemone nipa bone for some okay dia emra emakwan ko Old Testament emra nsem dunu eni nyina ya den ewo yeah enti se meyo mamba na Ghana emremu no utumi sori hunu agina abontere mu yes esese me kasa anya den nya ne nakurapo a phone ni ayikura ya chi udadua yeah kwan fie enti dia ekoso no dia dabi eye emratowo yeah ewo man Ghana si nyina ya Ghana fo so te ma say yes wo betumi apene se biribi se nkoso wo fie David wo betumi apene se biribi se nkoso wo o mantem David jenti na ekunu ne ayere ku ayekoko pata jenti na nipa mienu ku ayekoko pata efiri se nya no kwa tino se mra wo man Ghana na wa sorry no wadi atama kasa de ni so ka fa ho adi free ni ye wi anu wa cross the Bible the Bible abeto so unim de wo kire wow abere nyina ye ti wo man ye nyina ti o man ni o man so emretia de wo ye emretia de wo ye no against unua okay na wo ye sofo ni ye be wi a wo che kuramfo a wo ye ndai go police case so for big court me boss tro sorry be kura so bi wi a collection ya nche no eno nso emra weti amra ene sanka babu ntitwa so wonu ye woni ama bi amfa anka wo dan dia what's a contractor ne contractor no ya wonu na ye pese ya didi me keke na nso da bi me sabi me nya nipa hunufo wo me man Ghana mu yes menye nipa hunufo okay so what am I saying ne say ho dienti dienti na say wotumi sori it's si obi ya ufa ho di keke okay baby SS sanity bo man powerful so what the case na say SS sanity ya den and na won ya no won say yesunsum sem na ho me se biribi se ni ho na de wo po sheda kata wani anaso wo ya den wo be kika de ope wo wie na me sorry a say yesunsum sem wo bra me sunsum bi ni ho papa me ka say kra no phone no asasi phone enye sunsum phone enye sunsum radio bi so no akota radio no so enye sunsum physical na wo kan wonsem nyina wie wo radio so no phone so dia asam na ba dia asi wo say yesunsum sam wo for one na person ya me o person ya me azan keke say what I say when we me sika me kan say honhom na afa onso kita wonsam oso awa na wa pa honhom odiska David say fasika say brana abe first one beje say abe for diska na wo di nyansa kwan wa me sika na de ahya abe for wo di matema na de ahya sunsun David
odi bedi obi ame adom de ontime fe de me free benti ya nya sa rofo ne nkyere me ko papa so oni ane nim se sunsum ho de ene enkoye video ni wie ni kokko post to sunsum so de beto na se mesumi ko sunsum mu a anki ya beko ho Yes. ana mesi eni ho ana usu nim se eni ho no ana wa sheda she sunsum space be ya me wani so Papa Adom Kyei Duah wakasa. Hey, papa. Ensemo asofwe. Monka bibintu ya dwumwate ne akoma ntoni ye. Na ntokwa akoye se awalefo wale na de bia ye ko kire nkola. Nkola no so de ye ho bagim. Ye nyina ye de ye ho bagim. Akua ntwo ni makram.